sales and market ako. Yakmal breng asuli ulu plamo sweden mot makartial niya ko. But si Ella akaw sa aklat. Iwaigat program betul Sunday ang artikel bangga ko host sa program ni Boray Dung Joel Toribio. Tigal terul contributor sa program. Ni namang Moses Unudong, maadol bay Henry Jackson Henry. Malungil sweldo meron tete rumah. Di waigat pat program Mr. Henry ako tial dito sila borgaw. Makamakot ko ra mo sa taktik mo ko katamaran di ba pra discussion. Sure. Mangi igar ako. Okay, Malam Saule, Mr. Gambes, Kasole, palungir swel ka mangirma nga maboray dung. Nga ka, kita madengek mo siya, kita atrabela al time, al tora merigel katangara economic interdependence. Bergula, ay karogul blura bulad, ay ka na merigida somehow intertwined. Magita malomesa a news, ako tuklol, al tora news, lomes, rawa CNN, mawa Fox, ma BBC, tiagi del case ra Silicon Valley Bank, el bankrupt. Kita di all concern agagide kan beslen. Siltal nga problem ra economy ram rigel mabangkir, ma stock market. Effect tagil udude del nga stock market. Mang kada careful direct lomes leng ti lomes sa stock sergida ma value ra compact fund del maral morio. Atara club leaders edel ngur tiagi del case ra Silicon Valley Bank at tiagid. Sel bornya problem rabang. Bornya insolvency, aluban liquidity issue tir. And dia kata bol lunguat cheng lungul looti amdala tuang ale logger ngi close rabang. That's not the way to do it. Instead ko malomes sa adram rigel. FDIC adim le 1 or 2 days it more sale change management ngi. Take over so lang inject at $1 billion will shore up a liquidity tier. Mang ilador rin self-confidence ra government na murtal bank na create a confidence level ra adrabulul depositors. Maternal mutal bibili tira na maududil mutro level mo. Awalak mulgor tiyang mirubak. Tiyal disaster el maringira Pacific Saving Bank. Ako mesringin government at taramle creator ngi. Lesera lo mesringil na mo rin problem ringi. Hindi kalbol, change sa management, nga bibira udo del malotura al sel mo rin liquidity tir. Instead, tamlo nila nga at chain ramadala tuang logger ngi. Masigi del me elang birubag to kar adra udo dira kal collect udo dir. Nga kamaktam. Udo dira kal sel bang gamle pasa 60,000. El al sel sa balance dira kal haraw nga ka 40 sam. Mga katara victim say ineptitude ng government el masada gid el tukol dalo ng rule. Mga kadi malgor mo sa kamil FIC. Next time mga liquidity problem na galbang, ela ka morere do laba cheng mga logor kamiu o laba lokay galbang. Instead, change the management and shore up a confidence level mara adal mutil maintain sel bank. As a matter of fact, tigil Calvo family rakwam amle offer mo sa agi mo teo duda me resurrected talbang mo mutil mo maral agi lo atlil mo mutil mo ngil maral didim lakal agree FIC FIC dire kul usi tiagi del ul isi tiagi del commercial bank nara PIDC building mangilang tara malungil bank ludus perngi emla maral sel bank albut kloa asset ringira Bank of Hawaii mang tara swabol gida atrabela gida del mamsuber ngik po sa sinara issue del bank en bay gida del government at pura al sel change management tiaka do the close asimra the close rabangale at the end of the day aragol depositors sa modal nga ududir tara topic nga ke number 2 at Tora tourism ngaramang sokal masada Tora tourism belaw Toram Rigel, we are one industry nation. Hindi imong ongoled. Itel ongoled, tiagi the tourism industry. Di, aklam tigringi kami rubak. Masingraw ul mabelawa. Kada malo magit belaw, lo magit ringi. At tourism, akuktimol mo ra certain level stop. Part ra problem, mal makasay, attraction or tourist. Kita di entice other mel mora Rock Island. Tomesa ka culture gid, lo other style galbay ma museum. Alubeng tele Dolphin Park, Emerald. Di 3 days, 4 days, ita namin sa Talbulu.
Agul ko rin iyak mo lasi. Namo girela ka government create a law. Designate a tarabasyo, ubeng basyo rin agad state. Title rin iya Special Tourism Zone. Tigidal zone as amor nga lahat mas miul investor. Anamos mimir tigidal zone emrula gerrogul shobail partra tourism. Sa elmorngia restaurant, nightclubs. Sa elmorngia bowling alley, shopping, parks, bekpadangela entertainment, roller coasters, rangkle lagagi dele water parks. Ada silmei elbor imol basyo en singar segidel area emilil spend audod meantime en dia kalguk pol crowd adra blu manguk barnya complain masing manaw tukar turist tel bader kamam tera gumesringi ya ulang tera manle ekloang adra blu sira 2015 ma 16 taman lo tukar adra sinam lay leng lugo man lo crowd ta Rock Island para ada lugo terrara ermul street adim lo sekadar ada sinal meroral mang ngari adra blu lo complain dia kala sasek se trigal el turista bay triga nga wala ba do dalam ulu taligan mirgit take a negative side ra agagi dele issue tulubertir ma ditar rolel emlamo girel morngia special tourism zone ulak mo kortiya kami rubak pamlan other Angaur state tamla designate sel southern side island. It's about 157,000 square meter. Agiblam designate rin ko sa Segidia Special Tourism Zone. Matara klo saya skum aungil tel airport rin yaur. Yar turista alme Segida alborngi. Tamilil. Ngaria hotel rin may gerogul entertainment ang arsay. Hindi di algukpel el bader adra downtown Blue marmaas. Segida wuk pa shortir. Of course real mera sa belum marale duk tiakal di the main attraction ng Segida area. Sa dome sa Garrogul International Tourism Destination ngarngirtir. Kami dito Aguam. Aguam adabo ngarngir sila Pleasure Island ng Tumon Bay. Segida waya special tourism zone irtir. Adabo Saibal ngari Agarapan. Adabo Blura Sina ngari Macau dira Omilil. South Africa ngarngia Sun City. Sun City sel belul de borngi bek pedengela entertainment tar turista ngarngi muta zoo. Attract tar turist tel mo mang klolo do damura blura South Africa. Kita melamura Hawaii. Adamura Hawaii yang Waikiki segida blura turist. Dia ka dibus na Waikiki. Restaurant, entertainment, rent tamlay. Adamura alol mo kada mga dube. Mga hamburger ngarangid sa idil Waikiki special place mo ngi. Abela wa problem rigida dia kargida ngirmang. Agal hotel di berberid. Tapalay siyang artiarba PPR ngarang kapsang. Ara imura hotel ngarang armid. Dia ka ngarang mala dia ka ngari imol basyo attract trar kang godang ngari imol basyo loilin. Ay kang ablal batiga city planner sukmase asguma tourist ang imol area. Ito ka, bekpadang showbal nga sila area, and create a synergy. Para suril mo sila lubong ito may sawes. People see other people and people see them. Ngora nga niya, sige na energy rar, otherwise, si Selmo na mukha tokal, nga imol basyo, ito ko na mo sumariya lubong. Sige na missing rigide, ngirma kami rubak. Akmal mamdara other olbil, masi, namogirir create alla Aigal state and real create a special tourism zone ertir but will trial improve the tourism industry again. As long hindi ka gigid entertainment ng imol area, hindi barbarid. And dia ka synergy ang madas el creator ngi. Nga dia ka sa edel kung si overbela wet tigil basyo over ngi mal enhance satisfaction level akang godang. Hindi aksi, kita mal terakla. Dia ka wai gigirgid, dia ka tumun bergid. Mang muldaswa
Malgirera adre belo lamda suri makatigil adra tourism board ma tourism mga sel agency ra government le agora merula planning namugiril merul tagidul das other sil mora government mo merul tagidul das. Sige daw this week before close actio ay kamiu. Maldives mlamo 66% ra GDP tir at agora tourism. Le Maldives amal mla focus na tukura tourism mang tanamo o magi travelurir one island one resort guktara bedek pedengela a marketing a Macau 83% ra GDP tir a tourism gagidele Hawaii marklo a tourism rin di Hawaii krol bulu et US state mang ngariang hotel attraction di Hawaii at 21% tira la GDP tira tourism. At Thailand naman 20%. Again, other belawa between 38 till 40%. Ako mda so namo gida loba tel mutel mahal morbab. As kumo reach sa 75% ra GDP gida tourism. Yang belgula ay disir ako ang kodang almer belaw. Amlamo sa riril logi sa iga na mirgid. At the same time may giludo del mura airport tel mo o Persel development tra airport Musel BSL terminal building asabel ilmongil se partra amo haraw se kami ruba kal adirek tiagidele adalos Persel airport mang gagida uldas akti open el mora kamen se dolbol mo am saul Saule, Mr. Henry, kapag irma anda ka para comment ka kung gusto na kamera Mr. Henry. Ya, seguidel Bulgaria adalba seguidel basios developer ni tianga dasu adalba leng kabelmento orura de na address ringi masagi morura master plan 2020 makin mesringi ela selvodo mes yang waya oreora regopsang seguida tara malungileng sunset seguida tiprang regopsang ma miun sa maskujo ma guk matmudu adit mo seguida area guk selvo abelba ben gararda identify ne basul kigid moringa kigid facility nga imol basul omoringin sebel moringa ikel lospe turis lomes malu betemilil maranga arangal elas tara mal udungil ikanga dia ka facility gida arangal si kung abamil family dela musi kita kita muduswan lemral dirim ketmok si sum sa logisi tiam dinga ka tiligi will disagree ka ora asing increasing in more 50%. Kung nasun gila diversify na migit, mga turismo nga 30%, ako pebir area na, kaya fishing, aquaculture nga lang, ngulmoleng kemal turismo mal susceptible mo change, di yolteng mo, ikaw di pandemic mo, talmal, sige ako, lagi na ito kukomesa sa ikit, kukinagay sa ikit. Pues según me ngaria tara issue de social racer ngi atara ogisik tagi duldas sel tal zone ringi eso lang sel la create sidal zone asab el mo sig miul investor ومقطور hotel miul tagi del site eso mamal muskemi wa 5 years el tax free elang Guam maulat tumo na milgis gida Guam Economic Development Authority administrator investor at 20 years tax-free. Maulang mahal milgi sa Tumon Bay. What is wakal make a point to say, Gidia? Ngaria, toko lunda sura, toko rakakang ko daw na sa Singapore. Di last remembering ngaria, investor sa Singapore. To big time investor. A plan el gilsang ulmod orang ar edel ta tablarang isa. Abrilio developer. Imler bela to meserio sitiang skamamatyan sa. Mutunga green light ra president of republic. Kasi go ahead plan. Di sila lang alak ra presidente ang banlo masaron ra parliamentary. Lendia imol agency nga wala presidente mungul sel decision of the decided was say kaduri belaw mortiyan
mang ulwaran dis. Kailangan niya tara kakloludas yung nga nga. Ay kaya nung kita kong di Korea 40% ra tourism rebela. May mo ang ara Royce ka basta. Hindi sila nga lakar sa ikid wal national agreement was oy kita kong mo turista siya. Itirigal nga rin yung obis lola mapapilingi na mapapi ako no this year. Amak ba yung real to the point the investors sa walk out it. Siya problem kung may siringin. Hindi ka din tungkol sa suwadan natin. Tungkol di ka nakakul. Tuming madyado. Nakakamarin member sel. Tinggal Singapore. Tinggal nga rin tartil giblem ka. Masel lot to dia o singera pero especially na esa. Imlor ng esa mga okera ng mga esa. En chance sa government man chance okera ng esa. Then let's spend that 3 million. Ideal planning Study. itself $1 million more. Tugman din nila ba ni? Mira ori. Yo sa dim lagi email lula ba kaster ma. Dim na direct lagi mga dura leadership bela to kong ilo siya tabo. Then ato to biniro ulo ka may Isen de mera di QPV. Ya presidente Mohamed marugul bela Mohamed marugul Mohamed la QPV wa. Abra ide ringul mun memere ka. Ini etio ta kadari lo ta ta maka mangila ka tira to ka ar papel. I see. Agum da sing gira la blu bela ul. Sello to dia utas wa si kada magta. Kada ko ngi o kada ko ngi ba. Apela mo na turist. Gira terrible mo ka hula. Bandi wa sira ko na brigel la presidente el drutilo soy soldado me. Como se nga ako to issue soldado. Ara anam la mo sto tira. Mas kaya kama blem invite ka ma. Beto mo sto tira lo me over na. E dia ka director of communication team mo na dito basi. Tira kam na start. What can we do dia kim interfere dia for security and safety na ko. May kaya kita ko meseng stumbling block dia ro gito ilin. I see. Dia ka tirtan mo ko ngi ma. Rata ba na dream mo wasi ko. Tourist attraction na bro. Hindi. Shell dasra application na ko matengay. I see. Kasi di oba mangirela para si Megers Rulia mam si Lul Berawas. Al sukumak let's say kada mga ora hotel every application na girela ngidil agency take part ni Rulia nga in 30 days. I see. May elegan maklub. Nga ruba ka puta ka kampesa ko ng lir ni help para awan buigol ba na madra kle. El muro raw real small apartment and motel something. Ito na give up. Just go through the process. Duterte. Problem in the bank. I say, President Duterte raw era top dara huriping, emle create a anti-red tape task force. Kasi, hot mo lagi rugul agency na governmental, hindi ba all staka gaya ng application ringi, and find a solution man mo top dara tigel red tape ringi, and within 15 days, I'm approve. Ako sige bela direct na mo gilel mo nga task force, remove a red tape ringi gaya application process, and tarawa sa ilong city and tourism industry ringi. Exactly. Ulugong maran katok tira gid tourism zone. Ang sabi tira gid mo sa order gid aro na permitting process mo part of tira gid. Di nga kami member sira temel tamir mga sa lang niya responsible tourism policy framework git makli akli sin mo news makli member tiang 2017 to 2021. Ngari 6 at target. Ya wan rider makli member niya and that interested niya kasi kada mo tagid tourism policy framework mo help pergut mag-clear target malayan high-end tourism member. So, mula mo na naktal-set yan plan. Hindi ako dengar wasay. Mula mo niya ang inul may review wasay. Tiay gid 5-year plan kada tuti ngaram lang sa sera klisiel aureo. Pero siya problem balik. Detail current administration ang kukraw to swell. Ngani plan ngi den. Ado mes ang korabor beri. Ngko na jakal luto la o sengel wasay. Kadam karakter tourism. Presidenta, wa isra last press conference. Ang wa isra trip pergi lang kang able. Amlora Hawaii, ang amlora gere mitra maraul adra. Kang o may silmer belan, amner belaw. Ang ogel wa ang malgola si tumiwa sil high end tourism. Waya la ka obera bulu ang wala ko hotel wa si kom na mo reveal marar high end tourism. Malungil lang. So na yung feedback na ding magandang para
Sige na. Makatong sekta ko mem karan. O kasi yung malunaw na gira na atang ulbin, mga presidente, mga magpagot magpay. Kung mga priority issue lang, katuk nga ra aturual makatang masawa tarang hindi. A priority nga gira. Kasi era ulo mo. At tara mre udaswa kaya tara tamak masi. Namo girel tara cabinet member ra office of president, Minister of Tourism. Period. Diyan Minister of Tourism ako mo spread a temen. Tourism met take ako to court in the street again. Ngaram diyan mga cabinet ra president every day e mo sadat mo say how do we improve the industry? Waya imol arme mal om alla tokol ngais. E trakak ringi. Girem lo makarang kalmal kay make sure mo to ka gisel. Ulo mo ka naman, mabilis, mga raw din magra. Kabang Mr. Uludong ra topic. Oh, hindi nga nga ringi amal ko ato ko bets il koil il gomes ringi kat albang ringi il kirel mok makote akmal olingi trigita bela el alosen kita amal ngaram ringel tabre la ngara role la adalang ok la adalang ok marole la ututelalla makote malklor tutelel ringi ato ko ram rigel domodasen rule of law sel doludin bator belang kerbilalla Luego se sil doru la tokora kabben en kire boya kalla de sel lak ke tengara sel orom la ra sel orom di adam batne ya do meser kidre la ke kidam loktub bulu lo ya ka melalla sentiorni man nembring la ma kontrat kita bigel kampak dire kan nembring la tolar ni dim la mga ikai kidre teblol papiera utu ra ututelalla ngaringe igella ra blu girella tungar rigit obtebe la togora sugum ko tomlian la e mo mo rigit mo ko lebus ngaringe atletelel mang na ngaringe du berbela ra kan berkul sil kumes ngara okama terhel club sei again na du rablia budis abla kalbus mamlado para ay kakagire de lo mes el mal mungil lo mes el kita ada perlu ada kasih el bukti lo mes ya se era kangar era ada olbi mar ministers ma president ya gire lo mes lo asen tiang abluat ay kagire mru la mokang kester rak langar al sugum kita lur bela mo dia rur ta kabelmentri gid matritar o tutela la murtra alla ngargi tel pun mo dakal nga adal ba mo ko to turis kada mal mo hindi ka tutela turis hindi ka tutela school hindi ka tutela ngidil toy al sugum gida da ko tira para luud el gidar mo el kirel o tutela la mo rur tel blu to mo hotel tia kada mlames lo asya umru na ngina ministry of justice akmal talmal romru la role or tela ka Ito ko rin kita mla kara kakablement tutirala. Selom rule. Dimliki sel mo titir bulisel. Tail bulisel me mod aureri mangar alip. Oy, iti am namo mol tra hearing la senate tra last year melalwi. O se tirkal aga din nakal hoto ngay. Tirkal chief sa din nakal hoto ngay. Lo se tidimliki sel announcer tel ongawa ko ng rural amandeng sta. Tirkal ata kasambor raw. Imna mumring lo tutela lela ta question elawase. Sukum segi de lomru melot aurera arbulis tika chiefs amak kitralla. Egel ko plan rur ela lor tau talla plan. Ken umiralla. Mang segi de namu lotak wase ngarinya teru arbulis ngaring gel bui gemna CID etungul mora fire. Hindi ka teka ka skulel madakarol manglal mo utol mora. Yung na raje, labus. Yung mora CID, ekmal dia kasabel. Ito lang mora file. Ngaring ingel kikarangal kang ngariya skulen, yung lara sil juvenile justice, sil girela ututya larangal. Ito kung mora file, mandi was hindi akakwisan as mong nalmuto mo siguro. Mang segin sil lomes ringi ikal ulmar soldado marbulis. Girel ngaring igel luulaw rewa. Ay kan kel sel disapito tirak sel sukum ga ikama para mal mo olsen sang kani merarat ya belum olsen sang
Igel tukol kadalabangan ni sel mal lo nga sireng tukol sel dilu rada director public safety Ismail Agon sel mlaring tukol alingo ngay mluror ya president ra March 10 nga announce lo wise wase president tamla ko biri mlakpan Engil vice president tamo acting directoral police dirigel dirigagi salen kam redem bukti kam pom acting ang rulo bis di ak treta na kam nguk nga ringi ra March 10 ya guk March 17 ya president tangara roy ya guk mesel to tawabil tut kia attorney general mo acting director al tial mentarti ka nga brede tel blab al mutul ta attorney general am ringi hindi ako sabem la attorney general hidil blue mo redar police Deka sel sugum kaysa marinyar bulis sa kiri sira berilo duro klil mo ay ol tutak Michael to ko rabla kalbus musta rabla kalbus man to la bulis sabi ol tutak magrasa el mereder tirgam al matamal la ikan guk merti ol tutak la mereder tir basel and al ding lo tutak kli ya set mal dirga gisam ngakal asbe el wase nakmul subra government system ram rigel kama ko rasku iserak mek palik interest ngil to mo soklo mes mak na nga ikal government trust state national dalo mes ngi hindi tia sil dirga gisa al seregal morgolo kama tangir rasa ato ko tumo republic misel mo mes ngi mudia ka liweker ni e ko se la ka magara ela yang magara lulu si ya ko mes ra hearing ra senator isan ikal morgolo rusan dia ngare bil request hindi sel ko mes akmal tilunya setiang amalungil borun demla mo all ay gel toy kiredel madami esel mal batak to esel lo mes tiang emuaya la lakal kaw ngay tirka tirkal to talala attorney general minister of justice bela president maiga ngwa lakal kaw ngay mela am nga kesra Ismail ako makita mo ngay nako amda so se waisel welfare hindi kasi ilbuk tiyo se kati mo berga imtob ara angka at ngawro musa ogadet ti sing mombre endim top nik mombre top say ngari at algo or to say ayel dula sa president to sing telmal modio sing telmal malubendia ela bidal am ngay isi ida tra problem bigida ito ko other bela lo bangaral pa short am remember irura ram na memo silang ngun mo redar pulis ilgubi ang gele Aloysius Alonso ngul mo remember YouTube di radio so asaling kangari atal malen Israel geludo 2015 landa $17,000 ludo ram rigel imber bulis boika ingila lo ara private account ra uspel di wal uspel e mal tak lalla etmot mak isegid emere mulo sibra mga ka personal yak mulo ra president yaman ta sungkang ari record ito mo mga special prosecutor iruli al kong workshop ngarang lao do mum tirgel bu na involved set case el mo ora school emro mendia ka mo tuta ko mela am ngay o bugo dara Antonio Ravens anong tut kay gid na investigate the case sa kamre de bubira isman mo ka ito tut kli mang selbol wai sige mo makita mo sel ko mes tiang hari yak malon ito si diang giredon ngo suwin nga president marata tiang kas LYC mang imura to ko mes kita da belay sel ko LYC gide it mo ese oy kom lak mo igal to ko ra wai kumi om to ra surang maudu mal dak to ko tire tiga ta ka surang maudu ada ka personally nga ka so ko mes tilo se bulungit kal government bolungilak langar gid nakapto ka nang lagay to diesel way sige makpalo lang ito milim beto ka tial program gid to ka adam sa kara aral may kampal kasiban mo ram kom dim lokoy ka pare obo kom nakwa kay bloko nga ka alas mo ram kom dim lokoy ka program dim lokoy close to telela mi mokal kam metro arsel malam malte mo motor ko sugum kita o su o mesa karngi yo to bal sueter giran ko plata tikal mo taklid musel marula mo mulak langar kita mo ngil makti mo segi de ngaria imura tapi kana o next ukle ko
Nakawali Oo, ako di curious kami rubak. Maral nga rin nga shortage sa bulis. Question nak masenggal ismal agun. Dia kasi ito kung kidi-mote rin igong. List nga al-selsel. Ang nga direct nga knowledge ngil at. Awalak mo tiyang. A problem na abla bulis. Adya ka dil personnel. It's a structural problem. Le already given po si abla bulis, abla kalabus, already beyond the capacity ringi. Masaya structural problem. Diya kasi po kasi a problem of personnel if the problem is actually structural. Lakang correct na structural problem and bring that personnel a correct prevent tagi del tukoy. Sige del ko shift around del po kasi kadung adal mo as kung adal qualified cell position may create a problem. Diyan nga the management issue. Agidale definition of management is getting results through people. So how can you get results through people if you are putting them into a job that they're not qualified to do? Mang self-shuffling or everything right away is a management failure. And number two, unless we fix the structural problem na wala kalabusal overcrowded, and the kasabal blame material you know, correction to Miguel, you're barking at the wrong tree. Oo. As kung mga maral issue na gagawin overcrowding, like I say, kaklamar ko arabay doon. Ngiti tinitigil ko talay ta sentence tir, sender tir mo na kablirir, mo kalabos na kablirir. At tigibal slow down at tiyal overcrowding. Improve akalir tigal agiral mo ringi tigagidale, psychologist mo same tumudur tir, tiga adal waigid. They need a correction. Ulak ta siya DOC, is a Department of Corrections. Marang ako mes sa gagidale reshuffling was it nga management disaster. I see. So lang. Ako tulula ko lumdas ulwasi. Ako mo loriti al hearing, mlaga ade mo tere baka adra asensi. Sira mo mereka hearing hindi ako dengin wasi. Tira ka tumlori evaluate the term police. Tum investigator wasilin. Al suko magmangkar akara ko siyang mate ka ba? Ako man wasi. At magmangkar ka kamada yakpak. Ano wak mo na disiplin wak mo buwa ko ay si ka. Ako tuloy lang sa inyo, hindi tira ka dulu. Tira ka lang sa tiyan man ta no sulto ko meri de rogo. Idiya ka correct tingi ya do na sa komsulan na mo ko tira ka bulis mo. Wait a minute. Nada adre eli. Yung doktor ba imo tira sa tiyan ra imo right in your hands. Kaya ako lumon maringi ako idol. Lo deputy director. Malumilan mo ko nilang maningil masenso. Dinggab lang ba kanina bulis. Yung nga kamle grievance panel. Ulo maral was yung kalbi katim nakapan nga rin tumuli. Bakmem sisir was yung kanat kilti. Ya kabulmenta insist guilty fire. Sir Albora hiling akmal me pay attention na nilak wasi. Kabulmenta alam ni Sibel admito sige no mistake. Yang blame ni appeal rin ang talaga. Yang Sibel galbo giletul gami wasi. Kau ngaram ka plombre. Ilutan maabulis after so many years. Kasi hindi ako wais nilang ako tadi ko di ako wais. Sila mo with a justice. Ito barta ka talaga ngarir. Lang nagrir wais sila kita rogam na matangero siyang gable labak. Gable labak rin ngayon nga nakatarapan. Mle bulis o reol morasura. Sige na isi. Di sila po tigan ngayon gatul baka na sura nga operasyon ang jack mo. Ako lang basta siyang gadim na karat tumali. Di government tayo marana posisyon ng tir. Betul na fire ni. Hindi ka na record ng washing. Milong mo betul. Nanti nak luwais hindi ako magula ako tadi na sa diyak mo hindi ako. Dito ka ta maligay ka talangan ngari. Pay simpara di ka tatangal wais. Number tol panel ak ngari. Yang am na tol adam yung spare nga kan. Tan apa siyang gali ka ngul na. Dik tira kam na tara ka kanile ja. Eki mitig ang galbo nat kilti. Makarkanila order ang mamra ko magilutun mo. Kung mo kaprigo. Maklo siya pero nga kung makarkanila wasi. Ay almosa la malin narbabar na. Makasimple ka grablo di ako tingin lang. Isin ko rin sa tiyak tawal kiklar ni ang kadim na kangaral. Ito mo mora apel. Pilir ko mamil mo tunong mo. E di mo na namalangel. Ito wasi. Man masuman ako man. Marunong nga mora.
Ento da to ko klemo ay sa singara kan TV. Oo. Kan imagine na justice el gidan wise. Enggal amar reder gitu ro mak kamatangin ng dissolve ra ng ilom reder ng aplaw. Di siya record ng blank slot. Yung lurol mo na isid mal bader nga. Lurol mo na surang la ulim leba. Imle ha ke surang la no president. Is it justice denied? Siya di. dik adara ko pi tagidel akma na besingi malbader nga ka gelbui gelmla abla kalu mal makita ngo ko segi del toilen opong ngalge aklamo gitsingay sile a government tangilu gulup singilin ngari arla altilman igirel mangkarngi ya buli sa dio mesingi mar adet mo di imro ko nga marredra tel amra el mura Taiwan yengia amar mo ospital imuri ak maldi sera sebadong mari ak maldi ni edim naka imol adra government mo dum imo mesetriga malu bil darsa sel motil ngarwal ada government kiril mereka polis minister presiden tamol nada ako mesen ka abul bui hindi lo ito ako mesen adra pli tamal dilmangan then dim naka ina ada mo show up tabul mo kamda sa maldi 18,000 na silis mo sa tito kam na sel Nasi. kamali makwasen kan magara elang oy sige dito ko elang ka magara isir elang gar elang girel ada blim asigar adra la lu takra government ringel lu takra government tamal mom sisi emma man mo song government trap to kolta ela sel wa sel dub at ko el waise dia kal nganing ya ba teleta ra udgut maklit yang Bogra ra kablement mo red ra kablement miluang lagi rubli kulup sini ilogo dira el mother say lem kita teleta ra bia kalbul hindi kal giren kal kablement mo o mesetri kal ngal especially sa to kura albu ya mal makita ro kurni tial ges to kon le file ra ges sa umerulu ro 27 days ito kol roll to tak kasi engal adlo mo kada ngara kalbul sa tingil kulup se aklumut lo ay kita lo masage sa brigade gal buy gam nadra kasasi dim na say git next year bulot ngay after to tuwa at smodi lo sing mga tetal mergo chance ngi higida lui mother health clip say go kal make sense it till I get justice delayed is justice denied mal ta result yang kita ngur ngilen giredel to something da kasi edem erate ak malon ngite kumya asukuma aku tigal ata misu sa kasap ile kumil ata olbia kulam kumil ba maklibom sa tiya tika ata labo nata kaligi mal opom da opom kaligi ko mun bora Tapos sel tapir ka yan, wala ito. Nga tapi nga koraman ne semeriar tilgal ngal kara isbutian debate ang umiring na TV makwan spenda TV kan badong okro mesin kutululak mal amazing na ngal kara school belaw bad smart marbabo ding tokora mamakit kakalwase sin mo rin tokora marigan melomsan alom sa rin aulda kara tokora marike maro ko ngal kara high school mo do am lolwase akusta tra debate na kam dik mo mo tokora marigan ay mal comfortable mo tokora marigan seja ngarapin wow ramokera marigan se part out migration at sa kumarangal kabelawan dia ka force multilwase sin mga do mo ko belaw itira mal comfortable mo dili ada belaw ro sa ka mal comfortable mo to ka marigan sin bulun comfortable mo ko tingel o ba madri ilaw di clips dia ka siya emel small mo to ka marigan mo kera mo ako di mo sige de logic ako may tira kabelaw kada Pagam ko routine mo kaya hindi ka self-force ko kasi maasahan mo ko na alam sila nila research sila may kamaro ko ito ko loro na hindi ka kalagapit yung high school ta smart di sel dia ka tira rogo na sila kan debate adi imol agad milo ko to ko belaw Senator Suino ma-minister de Jenkins Blessings. Ngabay po yung Amerikan, wal ko na, umaklat dito na ko kasi.
Modar tada kirbela menurut tukar beran tiga ka ramli. O menurut tinggi. Ako mta su se ogula out migration na. Bakwa di mo mariseleng. Simbar kita. Maka di ko na ketian tele la school le change ngira. Era la administration. Hindi ba din nangal ko mo di ang ngal berbela una de. Lenga ramong esel por May. Kung may mo ngayon, kung may mo honto. Ikito ko ma-practice ay kel. Reklamar marmura A, marmura sales, marmongar. Ang mga rugong. Even though to say na old school. Hindi alam our grandchildren yung nga kasi 2 weeks yun mo. At 2 weeks tinga tinga laptop. Mang ketemu ano nga ba ro ko hindi ako kung sige kita mal. Akmul way selling el time ya masil bela ding la belu. Marugul bela ding la belu. Mar speakers ding la belu. Marka benus ding la belu ini tiam nama dia ko tengel wasi. Ngaram dia bom dang tibra sila what's missing. Yang mas dia ada mesti what's missing ko ra. Kalau kasi marar rutian magil benul basta ako magrari. Mang ya instead na chill dibi. Angker bela mal kita sembari aringi. Imo lagi obgul man lang yan ko ning kakadri ako ra belum sa ngunar. Mam malara sak mam ka tukam rigel mal comfortable. El aglu tilngwa next expertise gay kita generation. Hindi nga, sir. Hindi kaya man ito ko. Adik sunyole la mo yung dra. 355 na ka mo na school. 355 nila. I say. Ako na din mo say mo. Imo ra sure kung ba sure nga out migration na gire mo ko git kilo pa. Research la bulu ba. Ya malungil agil tingin me. Pero pra ito nga. Ak nga kam likiragwang. So nung tingin adrakwam itek mo na say. One reason why we lost our Chamorro language because the Spaniard told us that the Spanish is the language of the scholars, Exactly. whereas the Chamorro is the language of the agrarians, tigal farmers. Paadara kwa mamlo sorry mo scholar, mo modernity, patam do ore mo ita language tire mo no to kora Amerikela mas Spanyol. Pel adara kwa met nalu sa language tire. Kasar ko ra bangara kwa me I speak Chamorro, lekplekira saiban. Trigger til ko tel maas rakwam selemeto to sigra nga kala kam lo to rakwam morti. Ooy. Selemet malo malmalgot kingir makmal respond al mortir tiga maas wa balesu marwa inarahan. Trigger bebira ore rabang ka ami setil triga nga. Aguk ti sodim lo to Amerikel. Mang aku mes regide sitinga la bermin. Skum galusa tigingem. Seguida ulele ka lusa culture ka. Ba identity. Mo si makro. Ati teme daw ngil makmal di mo touch tiagi di warang di. Tiagi to era public hearing. Ako umes tial public hearing ang lungil ng ngalngiya amnes se Pedro mes sergi ikadrura ang sine. Inongaling siya to kasi kada base rat gingit tilgal bulis mga tado ekadro siya close side siya sinalo kilo sigara ko may gat problema kani kada spera inductive reasoning kada specific siya mo siya close siya sing generalizations len kadi mo rat gingit lang kaji dele so issue asi I can problem ra Ministry of Justice to niya Bureau of Public Safety milgara ngaraw ul mong dilo ay gidel mong tiagi public hearing au ul mong lo lingi ay gidel botan ma talngari nga sila aplikal pus niya da gidel ngal du ra sa aplikal pus kato mes ringil makwasim tiang man lo tilwasi tiagi gidel lo realign ra government, governmental ministry, masel realignment ng sa Ministry of Justice, siya na utial to ko yun. Dilo, nga unak mo lo isa. Evident from the statement that tinatag Chibra ng division sa loob. Ano mo tiyan lang kagit ulit, Chibra fire, riging ilagit. Hanggang ating level SL wasi, kaya higit consolidation, ngila Ministry of Justice at that time, era reorganization, ang daring Bureau of Public Safety, Bureau of Maritime Security and Fish and Wildlife, Masel National NEA, National Enforcement Agency.
el nga director ni. Seral Hospital Administration tamna consolidate te may gagit tablo bureau or malo merge lo bangara Bureau of Public Safety el mari ingara imol director ako ram lo director. Siya tinggal lawin ngira ke tan akmal no ta ko sin dia. Mal blok lo ngara ma director am lo overwhelm. Bulgula say siya nakisi auto swell more cell na existing el bureau gi ablal spreader ngi mo regal bebe program mangmlamo kekere teme meliliw ta focus rin mo regal gi yun. Amo tetewa. O mlamo tetewa ma safera che safera bebe program sa pulis at suma ngal abla ngai kan betul ngara pati betul ngara malusa. Niya isel mo tunas misi ite gi lo sa itel alignment kada kaluro. Ngai gi le PSL Deputy Director Richard Niratra wase sera el Bortial Urion en lo mado dura presidente ma presidente akmoni wase di regolo lengi terngi ma bol focus selo bisara el Altamen Division of Maritime and Fish and Wildlife ma division of NEU National Enforcement Unit on Narcotics Enforcement Unit ay gay bureau programs raw eran warning talbi alignment tumbulgula wase al sugo mga tamhara deputy director focus rin mo gay gid pulo say tiang realignment ng imol bureau tiang kan daw hindi imol bureau kung hindi tembal mo tong may galawin rangra en sangkal deputy le mo say ngel mo director tiang kan sabi try karo so ako pasa tiang gid hearing mo say mulo tiang lo confirm at tingin critics sa tiang government organization say dia kalau ilau reor, dia kalau ilau dasun borngi, itu diul el ngi lo sisi. Tiara tiai gitu teleman laigal problem sangat pula polis were exacerbated by this decision and no reorganized thing. Hindi nga niya soal di tuli. Nga niya tu tele la government. Kau. Nga niya public hearing ma public oversight. Sen la niya dial hearing. Tirge kiren lo motito si what went wrong. A public hearing akiren ru raw el omniscia follow tilba. You know, gira la government lo dia proposal ni olbi la review ni that's a hearing. Kung mo ka ngelo ako may seteme ka desisyon, imumrura it's we are gone before the horse. Well, atol daga daga ngil dia aran mo. Inga gum Grigol Morcel photo statement. Because again mit tamal ra sila bila. President ra Senate tamne mandate ko ma'am. We have nothing to do with other CID, maradra fire, maradra wildlife. A lot to do with DOC. Hindi mo nakatar tirigal patrolmen, tirigal milangkara at sinablakad. El meder ang galon. This is what's just a talk. Jadi mneldaduran mared. Mang akong basweng two different issue ito lang to lang mang. Kung yun yes. Tatapan mo madengal wasi. At mared la di uldermer martian das mura chief. Hindi mo naka-chief sa libo. Ano, sibya kaya, sibya kaya si. Di siya po siya tira po, kasi wadin na memora ba, Thursday, at yun nung Friday, Monday, Tuesday, hindi agi mo, nga kaya kalurera. At pipira, chibas, nakatigak po siya nga, babira siya, ang apply mo yun. You know, ay get issue na public hearing. Emer wa isa, tapulo si. Tiragagi nang mo tuloy siya politik. Di within 1 month. Hindi plan mo tumawa sa tirbulo sa hindi kalurera. Hindi nila dial question del mora vice el mora president. Lendiru lihat to itim tiagi del kadari ramla may siksik tiayo. Mumla mo ngara officeria si bomora si. Dia organization sila. Dia ngari abang net train na 25 years in officers. Ako din may saksi gitu di. Ngari nga mal klinyolal di ules magumdas mal kadari ra. Sirol gonya aja. Management fail. I see. Kita mal luwala teme para dari dia di Morcel ngara elulung lah dari simbol ada na osmnya program. Dia Pak umur kay Oh. Mr. Henry. Okay, hindi ka mo da sokal malkoya. Aktilmut mal di emphasize mase dira ka da diversify economy git. Try argi sel tuok masingirel mo bela mo center of finance malungil. Di ngoy ngarang. Ital di mangiring ko radya ka da mal activity tialul movement ma ya katige wala dunga de kal ilur tagi dak mas medical cannabis ko dira ka boltoy mang
para try to diversify more sige de ko adiak. Mal mangitar ngud lang ari atra. Ang udal belum lamik masay ko mal di malala may ang agi mo ar kami lagi mo spell mo partra pharmacy ka mam. Direk dira ka boltoy, direk masay ngara ise der say. Meantime tourism ergida madi kitarak in my opinion mang malgiredel mo mag as a nation ma president agirel lombe sertiang masegelel man na mo overwhelm ngirail dita paptoka ngara platingel Super Ministry. hindi ka ba may really cabinet imol ada Minister of Tourism mas kumang kawa apply permit ra FIB EQPB mokoy and sa imol korngegel minister mas minister I am having a problem and sa el batinga lagi ngalila make mas what is the problem solve ringi mag terrible el cut down na bureaucracy tel belaw ngakakutal masang mo rabi ruba kakamli kiram rigel makwam makrol bulu redal bureaucracy ringi kita kakarel bulu di telal 17,000 itel bureaucracy kita okrok lendiwa toram rigel it's so thick you could probably cut it with a knife mal mga sarnguk masingaramang mal slow process nasong sarad ng ngarada dia kal pay attention na really I don't know but somehow ang namo culture gidel slow arogoy akum da sa tara rultiang agirel mo niya tara minister tourism let's say kita ko tuklol industry gid thank you tiga dating Abo Tiyak ngari amal di soklo ay sergida bulur el alsil silo sa asenet amlo libre el al odosong imloro sildo na sing supplemental budget ngara 1 million el modo alitel budget nga asel mo mere kara September dori ngari iludo do mil mora ka krus lo bise baby ringya amora armas ma baby regel mo do lil Embargo, al ser seguir del bill, sel multas por mola, angaringi ikel lomolod toy platform del kirel tiang el PCSP tax. Angaringi ikel ngara al ser algo temo ako o se ka urak me ase temo pasin ngir elang item lauro ngira ada senet. Makmalo lingitra senet. Yung ngitra se mem lang mo tebdi na senet e po mawul de suira atra blu. Gidar adar rogo include kami ngar olbi mar adar taxi mar adar Amerika rail may ganika adim lam at atertia dia ako to close ring na Amerikit in hitra boget tergid mar ala klam la morbab ma ara la dengi na morbab marogoy nangaria te al ngodi ari udas na todo malot ndim na statra ako to kubisila ako telbui le elag na mo arod ngim ablot bulguasem le mal otutel malung itu am stop ngi pol mereka lali ke bulem stop ngi mosu ring mal dia ka matamal itu nawam tu dia tin makun nolen musu edel ngod in morsel ya la ka pergi klose adik buktin lugur ke mam mar adrabu la dong em kengengi ing sep edel wasing ngelel dil cosmetics tel make up ikan ngara sel dak do ya ikan ngara dir adrabu ngarian lemtir Lotor daw do suire mo madali kirel umrot at alla ning namo ang gider rogo hindi ka adal na dakal nga asel tiyak panonit ma senet o mal dia kam temal mi memo tebdi blue tung watar sunday memo tebdi ma mo ura tial blur belaw mau do suire rat baru bora house mau do suire rat ra kel bekel state ngergi lo se mori omlot ringi man bendiak alu begal makarangi Legenda mal misal wase mane mat aurel tiap manamo o tamalak lang aritin makamalong ito kami mumkat muklit abo bora itu. O hindi ang nga niya public hearing era PPUC. Hindi ang araat respond. Sila para public hearing ito masin tigil mira public hearing adra PPUC. Kan adra bulu adira mang hindi ako magarel at tumatingin wasi tiang ako radi scarecrow. Ito ka di mo ko. Decision had been made. Luwas yung mo ba na atinggi. Mang umorga na adra bulu may malaw disulit kasi maybe ikaw malak mo ngabulungon kuma. Hindi mo to ko. Hindi ko may mo appoint. I can decide na mo to ko yung mama di
itigil mo eh. Ako mas mal, siyam na mo attitude of tiyan rogil system. Remember sila o bring up sila sila director ako. President respond say, let the justice take its own votes. Remember that statement. I see. Pwede tinatawag mo raan. Sila over sila lerer, declare nga siya chairman ni Sal. Ang mga sila lerer, baka na aavon. Wasi mam na mabutok ko na ram da Lima Roma na palaw maritam. Han etiyang man nga bilo Lima Roma ng Department of Police. Or why say ulim baka ako na 16 din baka sa Lima Roma at any time. Millimer wetra ka, millimer. May malatong. Hindi ko ndas yung kaya ay kaya rule legit mo katong ndas kasi. Kung may amlam rules tiyang nga na rule of law. Hindi ako inakas mura kampes kasi ako sa Lima Roma sa TNC million Newton. Wait a minute, ikatlong at mo. Tama na nagtiyag bilang ulis. Makunda sa sige del teletalam na rin tinagraplo mo tangara. Kata ko nga na denial mo. Sabihin nakara din kikil di mo siya lambi ko diya ka. Kung simbar sige del mlasois para tulang rin kikil mla mustat diya katasal. Lolo to opinion rin kikil gila kabagin. Katabayin na maurisiba nga roy. Kikil lolo tao diswet. Ang maurisi mga roy was yan. Kung ram kong kitang kira del di mo CS iti ito rara. Tuloda kung basta subject tigil mo mo. Yeah, sel di solve di mo attention na gira. Mula mo sa pedal, era kaya del budget ko sa niya Mr. Uludo. Ngarang updated del funds availability analysis el makortil ay del FY 2023 supplemental. Di sel sarmal mamoy ura sel tial FAA. Ikadamor sel projected el budget ra FY 2024 ma FY 2025. October ra el arra ma October ra next year. In October sel ba sa October compact funding. Estimated compact funding el tawa say hindi ka subject mo ra budget ra albol approval niya. But anyway, hindi maskit sel ora area sa Pedro Mr. ngi. Ya kung basta ka mo tokoy atya ka mo mo ngi. So sel tapos sel under a grants ra FAA. Yung maskil sel compact review agreement direct assistance package. Hindi si siwa funding October FY 2024 romura October 1st misal FY 2025. El total $25 million. Ya breakdown sa igi del direct assistance package sel $25 million. 15 million amora operations. Debt consolidation sel mora balser 10 million. Yung ngari $5 million sel mora maintenance ma $5 million in more infrastructure. So, tayo kata na ako matangir wasi, nga lang PCL tial compact table negotiator niya. Ikagi dali tial administration. Ako kakarong sa tial ital funding al kaya dal maral agreement, tial existing agreement ay nga mandated. Hindi ka discretionary berbola sa government tra briga lagi approve ay allocation ng merbena. Ela sel bol ganger ngi India, pwede lang Amerika lang pasabachet India at treasure Amerika lang maski raigel bingalan dal city. Diesel direct interesting at kasi assume let's say $25 million kung more times in 20 years, that's $700 million. Let's say for example, kasi uso ko legal figures. Wala sa Madela $200 million. El globela wala lord rubber track mo nga project. Hindi ka to ngel wasi. Ay gagawin 200 ngarinya almo plan el seleme do arang del terbachete marbo amo sir identify wasi ngarinya igel motob do more operations mangara ya igel mo drangel mo web trangara alu kan di mo gid lola baula motob na plan gid motob tay gid 8 years kam say gid ya mesal ti shares have say el base tial updated fund availability analysis na FY 2023 say gid mang kami amang sa updated ruba tiagi daw program rin ang Sunday. Sir book mail next week. Medyo wala mapes el topic. Malimirikya, ang iminang asuli. Have a nice weekend.